Sebenarnya benda yang paling best dalam hidup kita bukan harta, bukan kekayaan, bukan benda-benda yang kita nampak depan mata kita ni, bukan benda material. Tapi selagi mana mak dan ayah masih lagi ada depan mata kita, kita boleh tengok mak ayah kita boleh jumpa mak ayah kita boleh sentuh tangan mereka, itulah perkara paling indah dalam hidup kita. Jadi saya nak tinggalkan amalan apa kita boleh buat selagi mana mak dan ayah masih hidup. Yang pertama, selalukan doa untuk mak dan ayah. Baca doa, Allahumma ghfir li zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Ampunkan dosaku ya Allah, ampunkan dosa mak ayah aku ya Allah, lindungilah dia ya Allah, sayangilah ibu dan ayahku ya Allah. Yang kedua, jangan lukakan hati mak dan ayah. Jangan. Sebab kalau kita lukakan hati mak dan ayah, begitulah lukanya hidup kita. Derita, banyak kesusahan Allah Ta'ala bagi dalam hidup kita. Yang ketiga, ini paling penting, seronokkan hati mak dan ayah. Buat je apa-apa, walaupun benda tu simple, walaupun benda tu kecil, walaupun bagi kita benda tu tak mahal sangat, tapi sebenarnya itulah kenangan yang paling indah, kenangan yang teristimewa buat mak dan ayah. Gembirakan hati mereka, insya-Allah hidup bahagia, hidup selamat, hidup kaya raya.